Stopića pećina se nalazi na sjeveroistočnoj strani planine Zlatibor između Rožanstva i Trnave. Od turističkog centra Zlatibora udaljena je 19 km. Dobila je ime po zaseoku Stopići. Prve pisane podatke o ovoj pećini ostavio je Radosav Vasović 1901. godine u zapisniku Srpskog geološkog društva, a prva speleološka istraživanja obavio je veliki istraživač i tvorac naučne speleologije Jovan Cvijić 1909. i 1913. godine. Pećina ima impresivni ulaz širine 35 i visine 18 metara. Pećina je recimo 1691,5 metar duga, kompletno ispitana od strane čeških speologa, a od srpskih je dr. Radenko Lazarević ispitivao pećinu i napisao knjigu po kojoj pričamo o njoj. Uređeni osvetljeni deo za sada je u pećini 280 metara, jer će se raditi i dalje, radi se etapno, deo po deo. Od 2009. je krenula sa radom od aprila meseca, znači relativno skoro mi radimo, znači pećina je i dalje u izgradnji. U Stopića pećini mogu se vidjeti svijetla i tamna dvorana, sala i kanal sa kadama, ali i vodopad. U prvoj dvorani imamo jednu siparsku kupu. Taj materijal koji možemo da vidimo je vekovima propao kroz otvore na tavanici, pa kad bismo se popali na vrh, tu bismo vidjeli i nebo iz pećine. U pitanju su dva manje otvora, jedan veći. Ta kupa ima više naziva. Prvi naziv je Pseće groblje. Meštani su probacivali ugiljne životinje, pa je prilikom ispitivanja najviše pronađeno ostataka od pasa mumificiranih, po tome i nazvano Pseće groblje. Recimo, jako interesantna priča da je tu jedan meštanin nastradao. 20. godine prošlog veka, išavši iz zaseoka Stopići, po čemu je naziv dobila pećina, prema suprotnom selu Trnavi, on je bio u pripitom stanju, sa sobom je nosio mešinu sa rakijom. Prolaziši pored otvora, površinom on se oklizne i propadne. Mešina se zaustavi za drvetom, spase rakiju, za dušu mu meštani popiše rakiju. Gospodin je nastradao. Ono što čini pećinu jedinstvenom na Balkanu su bigrene kade nastale taloženjem krečnjaka. Njihova dubina je od 15 cm početna. Recimo na vrhu sale su 2 metra duboke kade, a preko puta se nalazi jedan kanal sa kadama koji ćemo mi tek uređivati, gde postoji 100 metara kada. Najdublja kada je otuda u nizu prva, 7 metara i 20 cm njena dubina. Te kade periodično su preplavljene vodom, znači voda je prozirno zelene boje na fotografijama i malo šaljivi naziv za tu vodu mi nazivamo eliksir mladosti, jer kad se umijemo okrečak zateže lice, a silicijum dioksid od koga sjaje kade, sjaji na licu kao sjaj. I najzadnja ta dvorana je recimo sala gde se nalazi vodopad, 10 metara visok, izvor života nazvan, i kapacitet vode se jako menja u pećini, pa tokom zime, ranog proleća mi radimo cijele godine. Nivo vode po 2,5 metra dostižu tobogani na vodopadu i prskaju do pola platforme, dok tokom leta je obično nizak vodostaj gde voda lagano klizi niz taj vodopad. Zahvaljujući novim pješačkim stazama, platformama i raznobojnoj LED rasvjeti, pećina je dobila potpuno novi i atraktivan izgled koji privlači brojne turiste. Bio sam pre možda 20-30 godina. Ovo nije bilo osvetljeno, nije bilo urađeno, nije ovo sve što sad može se vidi. Vidjelo se samo početak ulaza, a do gore kasnije 50-100 metara nije se moglo da vidi više. Širi prostor Stopića pećine je proglašen zaštićenim prirodnim dobrom, tako da je zabranjeno loženje vatre kao i bilo koja druga aktivnost koja može da šteti prirodi.